Selawat yang betul. Sallallahu, sallallahu. Alah, dia tulis gitu. Tiga. Cara selawat yang betul. Sallallahu, sallallahu. Tiga. Dah dia tulis gini tak? Kita ajuk je lah. Dia begini, kalau kata nak selawat dengan fi'il madhi, dia ada dengan fi'il amal. Allahumma salli, salli bagi bawah. Tapi kalau ni dengan menggunakan fi'il madhi, maknanya Allah telah berselawat. Iaitu sa itu berbunyi apa? Sa di atas sa, bukan sin. Sin di atas sa. Faham tak lagi? Kalau sin sa, sallallah, itu baru sa. Tapi selawat ini sad. Sad. Sad di atas sa. Solang sadu di atas sad, lan datala salla. Nak. Salla bukan salla. Salla ni Allah. Aja musalla. Salla jauh ke? Salla tu mana buat unjuk barang. Faham tak lagi? Bukan salla, salla lam datala. Kak lang sadu datakah lang datala kalla min lang sadu datama lang datala malla. Jadi sa di atas sa, salla. Lepas tu ada lafaz jalalah sallallahu, sallallahu, bukan sallallahu. Itu yang terawih salah tu. Faham? Selawat di celah-celah terawih dapat pahala, tapi sebut dengan betul. Tu bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makmum sallallahu, kan sallallahu wa sallama alaihi, awak dapat pahala. Okey?